Ngibingelela abalaleli emakhaya ngegama kaJesu Kristu, amen. Okhulumayo phambi kwenu uSister Khethiwe wakwaNgwenya. Ngihleli noSister ozosichaza ukuthi ungubani. Ngiyabonga, mina nginguGugu lethu Maphosa. Isifundo sethu sosuku, lesson 4, sikhuluma putting faith into practice. Before singene esifundweni sethu sosuku, sizocela uSister Maphosa asikhulekele. Baba uthandekayo osekhaya ezulwini, siphakamisela izinhliziyo zethu kuwe, sigcwele ukubonga ngokusinikeza ithuba elihle lokubana sizofunda ngelizwi lakho. Sicela ukubana usinikeze inhlakanipho evela ekhaya ezulwini, umoya wakho oyingcwele, sichasisele konke othanda ukubana sibe kwazi. NgoJesu Kristu inkosi yethu, amen. Amen. Njengoba sengishilo ukuthi isifundo sethu sikhuluma ngokusebenzisa ukukholwa. Ukukholwa singakusebenzisa kanjani, sister? Ukukhona singakusebenzisa ngokwenza njengalokhu ilizwi likaNkulunkulu lisitsho. Lisho. Sithi mangabe sesifundile sesilizwile ukuthi lithini, bese sisenza njengoba lisitshela ukubana senze kanjani. Amen. Singene kusifundo i-memory text yethu ithi, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. UJames 1 verse 22 loyo shoyo. Testimonies to Ministers, page 454, uthi, man is elected to be obedient to every word that proceedeth out of the mouth of God, and that he may be not a hearer only, but a doer of the word. Kubalulekile ke ukuthi sibabenzi bezwi esilifundayo. Singalimameli kuphela siyenze okwethu, kodwa masiyenze exactly what the word of God says or tells us. Khona ufuna ukugcwalisa esingeniseni sethu, Sister Maphosa? Yebo, uJames lapha uthi yena sibe ngabenza njengalokhu ilizwi lisitsho, singezi kuphela ngoba singenzi njengoba lisitshela siyazikhohlisa. So ukuthi sithi siyakholwa kodwa singenzi lokho ilizwi likutshoyo kuthiwa yikuzikhohlisa. Ngezinye indlela asikholwa. Ukuze ukholo lwethu-ke lusebenze, engikucabangayo ukuthi kumele simthembe uNkulunkulu. Kumele silifunde izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, sil-aplaye futhi kuphi? Ey'mpilweni zethu. Then ukholo lwethu luzoba njani? Lizoqina and luzosebenza futhi. Singene esifundweni sethu ngesonto. The perfect giver. Sitholani-ke kumbuzo wethu wokuqala? What reveals the tremendous goodness of God towards us? Osikutholayo lapha-ke ngothando olukhulu lukaNkulunkulu ukubana-ke usinikeza izipho ezinhle njalo ezipheleleyo. Njengokutsho kukaJames 1 evesini lika-17. Ukuthi every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So-ke lapha uthando lukaNkulunkulu luphelele. Alushoti, luphelele. Nomoya wesiprofitho-ke esiwuthola ku-Testimonies to Ministers, page 519. Phezulu laphana uthi, Christ's life for his children is as tender as it is strong, and it is stronger than death. So kuyindaba enhle kakhulu ukubana uthando lolu lulamandla ukudlula ukufa. uKristu wakhetha ukubana afe ukuze asithengele ukubana sibe ngabasindisiweyo. So lulamandla kakhulu uthando lukaNkulunkulu, lwedlula ukufa. Njengoba sikuyo le ndaba yokuthi uNkulunkulu uwumuphi wani wezipho ezinhle. Yazi umuntu makakuphi isipho uyazigcinela sona, awufuni ukushare nabanye abantu. So but izipho ezivela kuNkulunkulu we are expected ukuthini singazigodleli thina sodwa, but sishare nabani? Nabanye abantu bagene kulezi zipho lezi uNkulunkulu asinikeza zona, singazigodleli zona. Ngoba uma sizigodlela zona uNkulunkulu yenzani? Uyazithatha, angeke asasinikeze back. Singene ku-B. How and why are we begotten of God? Okay, lapha-ke sizikuzuzayo sithole ukuthi-ke singabazelwe nguNkulunkulu ngokwelizwi lakhe. Ilizwi lakhe lisenza sibe ngabantu bakhe. Ngokubana sisenza njengalokhu anjani? Esitshela ukubana senze kanjani. Njalo esikutholayo futhi ukuthi khona-ke
kusenza sibe ngama-first fruits of his creatures. Now ingithathekisa ingibuyisele back to esingenisweni sethu. Ithe man is elected to be obedient to every word that proceedeth. So now among all the creatures of God, man was elected to do his will. Ngempela uNkulunkulu usikhiphile ebumnyameni wasiletha ekukhanyeni ngoba wasenzani? Wasikhetha, wasitomula kuphi? Kubantu abangalunganga ngoba uthini? Uthi we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So mele siziphathe ngempela ngabantu abanjani? Abaphelele, abangcwele phambi kwaNkulunkulu. Singene kuMonday. Cooling down the heat. In a world of anger, how and why must we be different? Kuleli zwe ligcwele ububi, obumnyama, abantu bagcwele i-anger, kuyabulalwana, abantwana bayatshontshwa, kuningi okubi okwenzakala la ngaphandle. Kuyini thina esingahluka kulobu bumnyama obugcwele inkani, obugcwele ukwata esingahluka ngako thina? Thina singahluka ngokubana singafani nawo umhlaba. Sibe ngabantu abazokubonakala bekhethekile, behlukile njalo. Okungasenza ukubana singabi ngabantu abashesha bathukuthele ngoba vele siphila phakathi kwabantu abathukutheleyo. Bazokucunula nawe ukuze ungazitholi ukuleso simo. Kufuneka thina senze njengalokhu incwadi kaJames isitsho lapha. Ithi yona, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So makuthi noma kukhulunywa izinto ezingakuthinta zikwenza ukuthi uphatheke kabi, khumbula ukuthi ungasheshi uphendule. Kodwa into ongayiyenza njalo futhi engakunceda nasi sithola lapha encwadini yethu Testimonies for the Church volume 4. Ithi wona, resolutely commence the work of controlling your thoughts, your words, your actions. When either of you feels the rising of the resentment, make it a rule to go by yourself and humbly pray to God. Masiwuqale lo msebenzi if besingakawuqali. Ukuthi sizame ukuthi silawule imicabango yethu, nemizwa yethu nokuziphatha kwethu. Sizithobe, sihambe siyekhuleka kuNkulunkulu. Sikhulekela leso simo mhlawumbe sabe sesihlangane naso. Ukuthi uNkulunkulu athobise izinhliziyo zethu. Bese siba nomoya ukuthi-ke nathi singathukutheli, singabuyiseli ngamazwi ngamazwi. Ngigcwalisele phezu kwaloko okushilo. Testimonies for the Church, volume 4, page 243 phezulu uthi, they let an angry spirit exhaust itself in a torrent of reproach and fault finding. The more they talk, the more excited they become, and Satan stands by to help on the work, for it suits him. The words irritate the one of whom they are spoken, and they will be thrown back, giving provocation for still harder words, until a little matter has blazed into a great flame. Kukhulu okuyenzakala la. USathane uyajabula ke kubantu abanemimoya ejabulile, ekwatile, because kuyilapho ayenzani? Ahlwanyela khona i-seed yakhe. Uba umuntu ohlala ubheka ama-fault abantu, uba umuntu ofuna ukuhleba ngabantu, uhlala ubheka amacala abantu, and uyakunikeza ini? Amazwi okumele uwakhulume. And ithini la? Uma ukhuluma ini? Ilizwe elibi kulo omunye, na uyathathekela because wenzani? Uya-retaliate, ufuna ukuphindisela lokho okwenzani? Okushilo kuye okubi. So masingabonakali sibe kule mpi le uSathane ayenzani? Ayidalayo ebantwini ababi. Masibonakale njengoba ushilo ukuthini? Masithathe isikhathi ukuphendula. Kodwa sisheshe senzeni? Sizwe ini? Izwi likaNkulunkulu. Uma umuntu akucanula akhuluma izwi elingekho right kuwe, asicabange ukuthi konje ilizwi likaNkulunkulu lithini. Lithi ngimphendule nalo muntu, or lithini? Ngidede kulo muntu, ngimkhulekele lo muntu, ngimbonise indlela right. Amen. So i-challenge kithi ukuthi ngempela masingabe abantu abasheshe banjani? Bacasuke, basheshe benzeni? Baphendusele ububi nobubi. Kodwa masilwele ukenzani? Ukuyenza okuhle kububi abantu abasenza kona. Okunye lapha ushilo ukubana indaba encane igcine siyindaba enjani? Enkulu. Kusukela ekutheni sihlulekile ukuzithiba. Sehluleka ukuthi ngalesa sikhathi umuntu ekhuluma uthule, ungayenzi ivuthe indaba. Amen. Sindlulele. Why does a hot temper displease God?
And how is it cured? Esikutholayo-ke lapha-ke ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lona liza kusenza ukuthi sibe ngabantu abahlakaniphileyo, abazokwazi ukuthi bananzelele kuso sonke isikhathi, bayehlukanise ukuthi babone ukuthi uma ngabe ngingakhuluma ngalesi sikhathi kuzokwenza ukuthi kushise ngamandla, igcine indaba ingaphethi kahle. Laphayana encwadini kaJames, uxolo, 1 verse 20. yes, uJames 1 evesini lika-20 ithi yona, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So intukutelo yakho ayiwuvezi ulunga kaNkulunkulu. Akumelanga sibe ngabantu abathukuthele kakhulu. Kumele sibe ngabantu abakwazi ukuzilawula, abakwazi ukulawula imizwa yabo, no matter how inzima kangakanani i-provocation. Ku-Sons and Daughters of God, page 142, uthi, they will be continually troubled so long as they think so much of self, but there is hope for them. Let this life so stormy with conflicts and worries be brought into connection with Christ, and then self will no longer clamor for the supremacy. They should humble themselves, saying frankly, I have done wrong. Will you forgive me? For God has said, we must not let the sun go down upon our wrath. This is the only safe path toward overcoming. So lana siyakwazi ukukwata kuze sikwate amalanga alandelanayo, sikwatile siyenzeni, sikwatele umuntu osenze kabi, size sifuna ukuthi simplanele ukuthi ngizomyenzani, samplanele ukuthi yini engizomphindisela ngayo. uNkulunkulu uthi malingashoni ilanga lenzeni usakwatile, kodwa mawuye phambi kwaNkulunkulu wenzeni ucela uxolo kuNkulunkulu, ucelele nalo muntu oyenzeni okuthukuthelisile uxolo kubani kuNkulunkulu. Ngabe khona ufuna ukugezela? Yebo, engikutholayo-ke lapho ukuthi-ke self kufuneke simnqobe, ngokubana if you are overprotective, uzokuthi umuntu uma esekhulume nawe ukuthi angenziwa njalo mina, usufuna ukuthi uprove ukuthi wena ngempela awenziwa njalo. Uyabona, ngokwenze njalo wenza ukuthi-ke inkulumo ibe lokhu iqhubeka isibambi kakhulu. So kubalulekile kakhulu ukuthi uzithibe. Noma umuntu ethe waphatha kabi kanjani, zibambe, uzithibe, ukhumbule ukukhuleka. Nanga amazwi amanye ku-Sons and Daughters of God, page 142. Ithi yona, some are nervous, and if they begin to lose self-control in word or spirit under provocation, they are as much intoxicated with wrath as the inebriate is with liquor. So abantu bakhona bafaniswa nabantu asebedakwe lutshwala. Uyabona, umuntu ongekho sane, ose-insane, sengumuntu onjani, usungani usuphambene, awusakwazi nokuthi uzithibe. So uNkulunkulu akuthandi lokhu ukuthi sibe ngabantu abanjalo, ufuna sizibambe no matter isimo sinjani. Amen. Sindlulele sephambili, Tuesday, cherishing the light. Singaba ukukhanya kanjani kulobu mnyama obelelizwe esibhekane kulo or esihlala kulo? So-ke lapha ithi yona cherishing the light, ukuthokozela ukukhanya. Ngumuntu osuswe ebumnyameni obona ubuhle bokukhanya. Lokhu kukhanya-ke kufuneke sihambe phakathi kwakho, siphume kukho konke ukungcola esikuthola ebumnyameni kumbe emhlabeni ongenakho ukukhanya. Yebo, esikutholayo futhi njalo ukuthi-ke akufuneke sibe ngabantu-ke abathi izwi leli esilifundayo singalithathi ngobumnene. Kumele silithathe ngobumnene, lisenze sibe ukukhanya njengalokhu sihamba ekukhanyeni. Sindlulele-ke ngoba sowushilo sowuchazile umbuzo wokuqala, sindlulele siye kumbuzo wesibili. Uthi, how does the word of God relate to our salvation, especially in the last days? Esikutholayo lapha ukuthi-ke ilizwi likaNkulunkulu lona ngokwalo lisenza sibe ngabantu abahlakaniphileyo, lisindisa imiphefumulo yethu. Umuntu ohlakaniphileyo uyayazi ingozi uma ngabe iqhamuka ukubana lena ingozi. Njalo ilizwi likaNkulunkulu limele ukubana liveze ukuthi lokhu kuqondile, lokhu akuqondanga. Esikutholayo njalo ukuthi
kumoya wesiprofethi lapha ithi messages to young people, page 160. When his words of instruction have been received and have taken possession of us, Jesus is to us an abiding presence, controlling our thoughts and ideas and action. We are imbued with instruction of the greatest teacher the world ever knew. So isixwayiso zikaNkulunkulu zihlala kithina. Sibe ngabantu abahlakaniphileyo, sibe ngabantu abaloKristu ezinhlizweni zethu. Sigcwaliswe ngumoya wakhe engcwele. Sibe very wise ukuze sibe ngabasindisiweyo. Amen. Ku-Selected Messages, Book 2, page 100, uthi, the truth must be studied. It must be searched for as hidden treasure. Kusho kona ukuthini kumele silifunde ukuze silithole leqiniso. Alifunwe ngokwenzani? Ngokufunda. Sometimes abantu baya enkonzweni siphelela ngokuthi abafundisi or abantu abaphethe phambili abashumayeli yibo kuphela kumele sithole izwi ngabo. But kubalekile ukuthi during the day, leyo 6 days yonke, kumele kube nesikhathi osenzayo kuyenzani? Ukulithola leqiniso leli uNkulunkulu ali-expectayo kithi ukuthi senzeni? Siliphile. So masibe abafundi bani? Bezwi likaNkulunkulu. Sibe futhi abantu abenzani? Abaliyenzayo izwi likaNkulunkulu. Sindlule siye kulwesithathu. The mirror of God's law. Why is it important for us to examine our hearts? Esikutholayo ke lapha ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyisibuko. Isibuko esizasivezela zonke izici ezikithina ukuze sibe ngabalungisisayo lapho kumele silungise khona. UJames 1 verse 22 kusiya ku-24 uyasitshela ukubana sibe ngabenza njengokusho kwelizwi likaNkulunkulu, singabi ngabantu abazwayo kuphela. Sibe ngabantu abenzayo njengomuntu ozibheke esibukweni ebesebona ukuthi lapha kufuneke ngilungise, lapha kufuneke ngilungise. Kodwa-ke ungathi uma ubheke esibukweni uzibone ukuthi unesici la bese usiyeka uphuma unjalo. Asisakusizanga ngalutho lesana sibuka ububheke kuso. Unjalo-ke umthetho kaNkulunkulu kithi umele ukusivezela ukuthi silungise lapha nalapha. Engikuthandayo kakhulu isibuko uma siphuma endlini sonke sasebenzisa isibuko abalaleli nathi sihleli la phambi kwenu. Isibuko njalo uma uphuma uye emsebenzini uye enkonzweni uyazibheka laphayana ubheke ukuthi ngempela ngi-presentable ukubhekana nabantu lapha ngaphandle. Ubone ngempela ukuthi umuhle, awunabala, awunanto engcolile ekuhleli la ebusweni. Uma uphuma ngomnyango uhlangana nomuntu lapha ngaphandle, abheke athi hayibo kunento la elihlweni lakho. Bonisa ukuthini leso sibuko asiphelelanga. But isibuko somthetho kaNkulunkulu siphelele phambi kwethu. Ngoba senzani? Siyasivula, siyakubhekisa ngempela ukuthi yenzani? Uncunu phambi kaNkulunkulu, uyisoni esikhulu phambi kaNkulunkulu, awuhambi kahle. Umthetho wakho uyakubuyisa bheka ukuthi awusahambi ngale line engithe uhambe ngayo. Buya kulo mugca lo, ujoyine lo mugca lo. So kumele simbonge ngempela uNkulunkulu ngani? Ngawo lo mthetho lo. Umoya wesiprofetho ku-Gospel Workers page 275, 276 uthi, many receive applause for virtues which they do not possess. The searcher of hearts weighs the motives, and often deeds highly applauded by men are recorded by him as springing from selfishness and base hypocrisy. Every act of our lives, whether excellent and praiseworthy or deceiving of censure, is judged by the searcher of hearts according to the motives which prompted it. uNkulunkulu la ubheka ini? Inhliziyo. Thina siyamshayela umuntu izandla because sibona ini? Izinto azenzayo ezibhekane nani namehlo wethu, but asazi inhliziyo yakhe. uNkulunkulu makabona lo muntu esimshayela izandla, makasakabheka kahle inhliziyo yakhe abone ukuthi ngempela lo muntu lo akazideserve lezi zandla lezi ayenzani azishayelwa zona, ngoba ubheka ini? Ama-motives awayenzile ukuze abantu bamshayele lezo zandla lezo. So sengathi izinto zikaNkulunkulu masizibheke ngani? Ngelihlo lani? Lesimoya. Singafuni ukubukwa, ukushayelwa izandla or ukuthandwa yilizwe. But masibheke senze sure ukuthini? Ngabe ngilento engiyenzayo iletha udumo na kubani? KuNkulunkulu. Uzokujabulela na lokho engikuyenzayo? Ngabe khona ufuna ukukugcwalisa kuloko esengikushilo?
Yebo, esikutholayo yiloko okushilo ukuthi-ke thina uNkulunkulu uhleli ngaphakathi. Ingakho kubalulekile thina ukuthi singathandi ama-praises from abantu. Kube ngozihlolayo wena ngaphakathi, uthethe umthetho kaNkulunkulu uwubeke phambi kwakho. Ubone ukuthi-ke ngiyenza yini njengalokhu uNkulunkulu esisho. Ngokubana uyazazi wena ukuthi ngisilela lapha nalapha nalapha. Sindlulele phambili siye kumbuzo wesibili under Wednesday. Uthi, explain the beauty of true freedom through the creative power that comes through surrender to Christ and his will. Sithola ini la? Esikutholayo-ke lapho ukuthi ubuhle benkululeko edalwa ngamandla kaNkulunkulu adalayo uma ngabe sizinikela ngokupheleleyo kuKristu nasentandweni yakhe. Sithole ukuthi-ke izwi lakhe liyasikhulula. Lilamandla ukusikhulula ngaphansi kobugqili besitha. Njalo esikutholayo futhi yikubana-ke laphana ngiyafunda uJames 1 evesini lika-25. Uyasitshela ukuthi, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So kunendlela kumbe i-condition esingabusiswa ngayo singabantwana bakaNkulunkulu. Le indlela yokubana-ke sicontinue kumbe siqhubekele phambili ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Kulo moya wesiprofiti-ke engithanda ukuthi ongithathekisileyo kakhulu laphaya. The Desire of Ages, page 466. Ithi, in the work of redemption, there is no compulsion. No external force is employed. So esikutholayo ukuthi akukho kubanjwa ngamandla. Wena ungazinikela ngokupheleleyo kuKristu. UKristu takes control impilo yakho yonke. So kunguye okulawulayo. Akudonse yena ngani? Uthando lwakhe. Akula ngokuthi ukubamba ngamandla, usuholwa ngumoya wakhe ongcwele. Ngalokho ilizwi lakhe kumbe iqiniso lakhe indlela ekukhulula ngayo. Njengoba usho ukuthi uNkulunkulu akasibambi ngamandla. Uma uyenza into freely, kuyazenzakalela automatically, everything just fall into place. Konke nje kuyazenzakalela, you just follow the steps zikaNkulunkulu, akukho nokuyenzani okukubambayo. So konke ngempela uma senzani siyenza with a free willing heart, then sizoyenzani? Sizophila ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. And ukuze sithole ukukhululeka, uthini? Silazi iqiniso lakhe, then sizawukhululeka. Ukugcwalisela kulelo vesi leli liku-John 8 verse 32, u-Desire of Ages, page 466, uthi, the only condition upon which the freedom of man is possible is that of becoming one with Christ. So mele sibe abantu abanjani? Ababambisanayo noKristu. Angeke sikwazi ukuyihamba le ndlela sisodwa. uKristu uyihambile le ndlela, ayi-one. And uye umuntu omele senzeni? Sibheke kuye, sihambe emva kwakhe, ephambi kuphi? Emva silandele kuphi? Enyathelweni zakhe. Already sakayenzani? Sakasipheyivela indlela. Ukuthi ukwenzani? Ukumlandela, sibheke kuye, then sizoba abantu abanjani? Abanoshintsho ey'mpilweni zethu. Ngabe khona ufuna ukukugeza kuloko esengikushilo? Sikutholayo-ke khona lapha vele ukuthi-ke kumele sinanzelele ukuthi siboshiwe, sidinga ini? Inkululeko, njengobana usishilo. So ngaphandle kokubana-ke sibheke kuye uKristu, nakuwo umthetho wakhe uKristu, sizohlala singabantu ababoshiwe. And leso simo sokuba ngaphansi kwengcindezi, kumbe ube ngoboshiweyo, kuyisimo esibuhlungu kakhulu. Ngakho uKristu usibizela ekukhululekeni. Sibe ngabantu abalothando enhliziyweni, sibe ngabantu abalomoya kaKristu enhliziyweni zethu. Amen. Sindlulele siye ku-Thursday. True religion. Mbuzo wokuqala uthi, name an essential aspect of Christianity that is often lacking. Esikutholayo-ke lapha ukuthi-ke singamaKristu siswela kakhulu lesi similo, mangithi lesi similo sokuthi sibe ngabantu abanqanda ulimi lwethu. Sibe ngabantu abakwazi ukuthi sikhulume into ezifaneleyo kumbe izinto ezakhayo. Encwadini ka-James 1 evesini lika-26, it if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. So ma ungumKristu
kumbe ungumuntu okholwayo kodwa wehluleka ukubana unqande ulimi lwakho, ithi inkolo yakho iyizwi. So kubalulekile ngempela ukuthi singabe abantu abakhulumayo nje, sikhulume nje singacabangi. Kodwa kumele sicabange before sikhipha ilizwi ngani ngomlomo wethu. Umoya wesiprofetho la, the SDA Bible Commentary, volume 7, page 936, uthi, through the help that Christ can give, we shall be able to learn to bridle the tongue. Solely as he was tried on the point of hasty and angry speech, he never once sinned with his lips. With patient calmness, he met the sneers, the taunt, and the ridicule of his fellow workers at the competitors' bench. Instead of retorting angrily, he would begin to sing one of David's beautiful psalms, and his companions, before realizing what they were doing, would unite with him in the hymn. What a transformation would be wrought in this world if men and women today would follow the Christ example in the use of words. Wow, what an example. Ukuthini uKristu ubebhekane naye indlela nathi izilingo ziza ngakhona, ububi esibhekana nabo, ububi abakhulumayo kithi. uKristu naye kuyasho ukuthini, baningi abantu bebamgxeka, bakhuluma amagama angekho mnandi kuye, kodwa not even a single day ayenzani, a-retaliate or abe offended or akhulume back ilizwe elibi kulowo muntu okhuluma back. Ubethi makazwa lawo magama amabi akhulunywa kuye, ubecula ingoma, ahlabele, amane nje adede kulowo muntu loyo. Nabo labantu laba babone ini, hayi bo, ithi simjone kule ngoma ayiculayo, bagcine bayenzani, becule. Kuba nani nenguquko eyenzakalayo kubo labo bantu laba bebenzani, abakhuluma kabi kuKristu. So siyabona ngempela uKristu uyini, umzekelo omuhle okumele senzeni, siwulandele ngamazwi, ngokuyenza nangokucabanga. Sengathi ini, umoya oyingcwele ungasiza ukuthi ngempela sifike kule zinga leli uKristu obeka kulo maphila la kulo mhlaba. Ngabe khona ufuna ukugcwalisa kuloko bese ngikushilo? Iyangithathekisa-ke le ndaba ozithintayo ekaKristu ukuba nayo umzekelo omuhle. Cabanga umuntu ukuphatha kabi, wena uyacula kamnandi, naye egcine yenze njani? Ecula nawe. Uyabona ukuthi lapho-ke sesithe sasusa ububi obungakanani, kwenza ukubana isitha singabi nathuba lokuthi singene phakathi kwethu. So nathi ngendlela efananayo kumele sikukhulekele kakhulu lokho ukubana sikwazi ukuthi silawule ulimi lwethu. Ngolimi lwethu silethe indumiso kuNkulunkulu kodwa singalethi amazwi aqalekisayo. Amen. Sidlulele sikumbuzo wesibili. Uthi, how does genuine religion quietly, unselfishly operate behind the scenes? Esikutholayo-ke lapha ukubana-ke inkolo yangeqiniso lengangcoliswanga phambi kaNkulunkulu. Ngizakuthanda ukuthi ngifunde-ke ivesi esithola kuJames 1 evesini lika-27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So-ke kumele sibe ngabantu abanozwelo. Kuney'ntandane ngaphandle, kukhona abafelokazi. Inkolo yethu mayibonakale iyileyo enozwelo, sikwazi ukuthi sisizane nalaba bantu aba-very unfortunate. Ngaleyo ndlela inkolo yethu iza kuthi ivezwe ebantwini njalo ibe yamukeleka phambi kukaNkulunkulu. Amen. Testimonies for the Church, volume 2, page 24, uthi, to become a toiler, to continue patiently in well-doing, which calls for self-denying labor, is a glorious work, which heaven smiles upon. Faithful work is more acceptable to God than the most zealous and thought to be holiest worship. It is working together with Christ that is true worship. Prayers, exhortation, and talk are cheap fruits which are frequently tied on, but fruits that are manifested in good works, in caring for the needy, the fatherless, and widows are genuine fruits and grow naturally upon a good tree.
So ngempela kumele sibonakale silaba abanganabo mina, singayenzeli ukubonwa or ukuphakanyiswa, kodwa konke sikuyenzayo udumo lonke malube kubani? KuNkulunkulu. Makubonakale masiyenza lokho, izulu lenzani? Lisimale, lithokoze ngathi ngemisebenzi esiyenzani? Esiyenzayo, eyenzani? Enokholo. Ngoba kuyamjabulisa ukuza kuNkulunkulu ngani? Ngokholo. So konke sikuyenzayo ngokholo, uNkulunkulu uyakwamukela. So masikulwele lokho kuba nani? Nokholo, ukholo onani? Olunemisebenzi. Kuyasho ukuthini? Masingabi abantu abathanda ukukhuluma nje, but masisebenzise ulimi lwethu ngokwenzani? Ukukhuleka. Masihlale ekukhulekweni, sihlale senza imisebenzi kaNkulunkulu, njengoba usushilo sivakashele abantu abashonelwe, abantu abayenzani? Abaneedy la ngaphandle. Kuyiyona imisebenzi emihle kumele senzeni? Sibonakale sinayo kulo kholo uNkulunkulu afuna ukulibona ey'mpilweni zethu. Ngabe ukhona ufuna ukugcwalisa kuloko esengikushilo? Ingikhumbuza indaba kaDokhasi uThabitha. Siyakhumbula ukubana wayengumuntu wayenemisebenzi emihle kangakanani? Emihle ukuthi wathi uma esefile bakhala, beza kubafundi bababonisa ini? Izembatho ayethe abenzela zona. So into esiyitholayo ukuthi-ke ukukholwa kwethu makube nemisebenzi. Njalo akudingeki ukubana size sibe nenqwaba yezinto that little that we have kumele sikushiye nabanye abantu, bona labo abaswelayo. Ngokwenze njalo-ke izulu lizokuthokoza, nabo labo bantu bathokoze, sibe sesiba nathi yilabo abenza imisebenzi emihle phambi kukaNkulunkulu. Hatshi ukuthi kuthiwe singcwele, cha, ingoba kusuka enhliziyweni efuqwa luthando ngaphakathi nakithi. Amen. Kini-ke balaleli emakhaya, isifundo sethu sizophelela lapho. Siphinde sihlanganeni kusifundo sethu esilandelayo, u-lesson 5, overcoming bias. Before sivala isifundo sethu, sizokhuleka uma siphetha isifundo sethu sosuku. Babethu osezulwini, siyabonga ithuba osiphe lona ukuthi sifunde ngesifundo sakho esibalulekile, sikhuluma ngokholo okumele sili-aplaye ey'mpilweni zethu. Ngempela siyasilela lapho, sicela usisize umoya wakho oyingcwele ungenelela ngaphakathi kwethu, sibe yilaba ukholo lwabo lusebenza, sibe yilaba abatshelayo abantu ngokubuya kaJesu Kristu la ngaphandle, ukuze sonke sizosindiswa, ukuthi uJesu Kristu makabuya ngamafu asithathe sonke singabantu bakhe. Sicela konke lo ngegama kaJesu Kristu ukuthi uzosiyenzela kuze kube phakade. Amen. Amen.